米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Ka imeran ita ku BTR tu kawas， 持守信仰。Saligaka mapulung pingan malatsai kita milayap tu suar nu kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以以赛亚26 atsefang sakatulu atusir suarsa tapangau pafrien tu masungira ai rihatai ku kimelai ku faluzua atamlau atau mitiarai i disonan atamlau saan。 上主啊，你把完全的平安赐给意志坚强的人，赐给信靠你的人。以赛亚书26章3节。Salikakaau dalajua awai ku tulas tahatlaos ku ulah atau sini asa no kawas. Nikau rira anu caai BTR ku tamlau i cingraan i. Caai pakatinako to nipatalaan ningda sa palemes. Urasaka anu mangalay kita to sakarihatay no urib i. Caai kaca sarujuran ita ku falujua mitier tu kawas。 虽然上主有永恒的慈爱和无限的恩典，但人若不信主，就无法经历上主所预备的福分。因此，如果我们想要拥有平安的生命，就必须全心信靠上主。Mi dolon kita， 我们同心祷告。Tapangau honi mi ngitangit kako to pipalamer no miso i takwanan. Nika caai kararit kako misa falujua to nika sama enen ko pipatanegtek to falujua ako mitier i tiswanan. Nanay samaan iso kako to sakaraflafau no falujua ako mituor i tiswanan。 上主啊，我常常祈求你赐福给我，可是我却没有时时反省要如何坚定自己的信仰。恳求你帮助我，使我满怀热忱奔走信仰的道路。Pakai ni i tatamaan ang utapang ji Yesus Kristo mitolon. Amen。 Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你平安。